ishami rya Loni rishinzwe abana ryavuze ko uyu mwaka urangiye umwana umwe muri 6 ku isi yose ari mu gihugu cyangwa se agace kari mu ntambara. Muri aba bantu barangije umwaka bari mu ntambara harimo n'abanya-Ukraine. Ubu bunani n'ubwa kabiri bagiye kurya bari mu ntambara. Amaso hafi ya yose y'isi arasa nahanze kuri Washington kubera ko abantu benshi baratekereza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika arizo muterankunga wa mbere wa Ukraine muri iyi ntambara zizagira icyo zikora Donald Trump namara kurahira ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa mbere. Mbere y'uko icyo gihe kigera, hari umugambi Donald Trump yateguye ukubiyemo ingingo nyinshi zigomba kubahirizwa n'abahanganye, ni ukuvuga Urusiya na Ukraine, kugira ngo iyi ntambara irangire. Ingingo imwe muri izo ivuga ko umuryango OTAN ugomba guhagarika ibyo kwakira Ukraine nibura mu gihe cy'imyaka 20, kandi Uburusiya bukagabanyirizwa ibihano bwafatiwe kugira ngo iyi ntambara irangire. Gusa iyi ngingo ya mbere Uburusiya bwahise buyamagana itaranazanwa ku meza. Hano hari izindi ngingo zikubiye muri uyu mugambi w'amahoro wa Donald Trump, ariko nyinshi muri zo Uburusiya ntabwo buzikozwa. Bisa naho bushaka ko intambara irangira ari uko hakurikijwe imirongo ngenderwaho yabwo. Reka izi ngingo tuzivugeho. Vladimir Putin na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov bavuze ko guhagarika kwinjiza Ukraine muri OTAN bidahagije ngo intambara barwanye imyaka 3 n'iki gihugu ihagarare. Uburusiya bwamaganye umugambi watekerejwe n'itsinda rya perezida watowe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump wo kurangiza intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine binyuze mu gusubika kwinjira kwa Ukraine muri OTAN mu gihe cy'amasezerano yo guhagarika intambara. Ibi bitangazwa n'itangazamakuru rya Leta y'Uburusiya. Intsinzi ya Trump mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kwa 11 muri uyu mwaka kunenga kwe inshuro nyinshi Ukraine no gutekereza guhagarika gutera inkunga iki gihugu hamwe n'isezerano rye ry'uko azarangiza intambara mu munsi umwe akimara gufata ubutegetsi byatumye haba impungenge mu bafatanyabikorwa ba OTAN ku byo Trump ashobora kuzasaba Ukraine gukora. Gusa kuba Uburusiya bwakwanga iki gitekerezo kivugwa ko ari igice cy'ingenzi cy'umushinga w'amahoro watekerejwe n'itsinda rya Trump hagamijwe guhagarika intambara, birashimangira ibyo bamwe mu bashakashatsi cyangwa se abasesenguzi bahuriyeho bavuga ko Uburusiya buzahagarika intambara ku nyungu zabwo gusa. Benshi bavuga ko Uburusiya aribwo buzagena imirongo ngenderwaho yo guhagarika iyi ntambara. Mu by'ukuri ni ikihe gitekerezo cya Trump cyo kugarura amahoro muri Ukraine? Ni iki Uburusiya bwagizeho impungenge cyangwa se bwanze? Kubera iki? Donald Trump yirinze cyane gutangaza byinshi ku mugambi we wo kugarura amahoro muri Ukraine no kurangiza iyi ntambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Mu kiganiro kuri podcast yagiranye na Lex Friedman mu kwezi kwa 9 yaragize ati ntabwo nababwira ibyo ntekereza gukora kubera ko ninabivuga ntabwo nzaba nyishoboye kubikoresha, ntabwo bizaba bigifite akamaro. Ati igice kimwe cyabyo kizaba kirimo gutungurana. Mu bikorwa bye byo kwiyamamaza, Donald Trump yasezeranije ko azarangiza intambara yo muri Ukraine mu masaha 28 akijya ku butegetsi. Ariko ku itariki ya 12 y'uku kwezi kwa 12 yabwiye ikinyamakuru Time ati ibibera mu burasirazuba bwo hagati ni ikibazo cyoroshye gukemura ukigereranije n'ibibera hagati y'Uburusiya na Ukraine. Ibisa n'ibyumvikanisha ko nawe ubwe abona ingorane nyinshi cyane mu kurangiza iyi ntambara. Dore ibyo Trump n'itsinda rye batekereje ku bijyanye no guhagarika intambara muri Ukraine. Ibi nibyo batekerezaga ko Uburusiya bushobora kuzemera maze bugakura ingabo zabwo muri Ukraine. Ukraine nayo igakura ingabo ifite mu burasirazuba bw'Uburusiya mu gace ka Kursk, ubundi intambara ikarangira. Icya mbere, gusubika kwinjira kwa Ukraine muri OTAN. Ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 11 ikinyamakuru Wall Street Journal cyatangaje ko umugambi wa Trump wo guhagarika intambara muri Ukraine ujyanye no gusubika kwinjira kwa Ukraine muri OTAN mu gihe cy'imyaka 20 nkuko byemejwe n'abantu batatu bo hafi ya Trump. Rwose ngo Trump abona ko haramutse hafashwe imyaka 20 Ukraine itemerewe kwinjira muri OTAN ngo amahoro yagaruka. Icya kabiri,
hagomba gushyirwaho agace ka demilitarized zone, ni ukuvuga agace kari hagati y'Uburusiya na Ukraine katabamo umusirikare w'igihugu icyo ari cyo cyose muri ibi bibiri. Vice Perezida wa Trump James David Vance yagaragaje ibindi bisobanuro bishoboka by'umugambi wa Trump mu kiganiro cya Sean Ryan cyatambutse mu kwezi kwa 9. Vance yavuze ko umupaka wa none utandukanye Uburusiya na Ukraine wahinduka umurongo ugabanyamo ibihugu kabiri, ukagirwa ahantu hatari abasirikare ariko hacungiwe umutekano ku buryo Uburusiya butakongera kugaba ibitero kuri Ukraine. Aka ni agace kagomba kuba karekare kari ku birometero hafi 1290. Gusa biracyari urujijo ku baba bagenzura aka gace mu by'umutekano, ariko umwe mu bagize itsinda rya Trump yavuze ko imbunda zikarinze zaba ari iz'Abanyaburayi. Icya gatatu, gutakaza ibice bimwe na bimwe by'ubutaka bwa Ukraine byigaruriwe n'Uburusiya. Vice Perezida watowe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika J.D. Vance yanasobanuye ko muri uyu mugambi Ukraine yaba igomba kurekura bimwe mu bice by'ubutaka bwayo byafashwe n'Uburusiya birimo Luhansk, Donetsk, Kherson na Zaporizhia. Uburusiya bumaze gufata hafi 20% by'ubutaka bwa Ukraine kuva mu 2014. Icya kane, hagomba kujyaho umuhuza wihariye ku ntambara yo muri Ukraine. Ku itariki ya 27 y'ukwa 11 Donald Trump yashyizeho General Keith Kellogg uri mu kiruhuko cy'izabukuru nk'intumwa ye yihariye ku ntambara hagati y'Uburusiya na Ukraine. Mu kwezi kwa 4 Kellogg yanditse inyandiko y'ubushakashatsi igaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora gukomeza guha Ukraine intwaro, ariko bikaterwa nuko Ukraine yemeye kwinjira mu biganiro by'amahoro n'Uburusiya. Inyandiko ya Kellogg yanerekanye ko OTAN ishobora gusubika kwinjiza Ukraine kandi Uburusiya bugashakirwa uburyo bwo koroherezwa ibihano mu rwego rwo gutuma bwinjira mu biganiro by'amahoro. Mu kiganiro na Time Magazine, Donald Trump yanenze Ukraine kubwo kurasa ibisasu ku butaka bw'Uburusiya mu kwezi gushize. Ibi ni bya bisasu Biden yahereye Ukraine uburenganzira bwo kurasa ku butaka bw'Uburusiya. Trump yaragize ati ntabwo nemera na gato kohereza ibisasu bigenda ibirometero 100 mu Burusiya. Ati kubera iki twakora ibyo? Yongeyeho ko ibingibi nta kindi bishobora gukora usibye gukaza intambara. Mu mpera z'ukwezi kwa 11 Ukraine yagabye ibitero ku Burusiya ikoresheje intwaro zirasa kure zakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza. Ni nyuma yo gusaba Perezida Biden uburenganzira bwo gukoresha izi ntwaro ku butaka bw'Uburusiya, ibintu byari byarabujijwe mbere. Izi ngingo zose Uburusiya bwazivuzeho iki rero? Icya mbere nuko Uburusiya bwihutiye kwanga igitekerezo cyo gusubika kwinjiza Ukraine muri OTAN. Bitari uko bushaka ko Ukraine ijya muri OTAN, ahubwo kubera ko bubona ko kubuza Ukraine kujya muri OTAN bidahagije ngo intambara ihagarare. Mu kiganiro cy'ingaruka mwaka n'abanyamakuru cyabaye ku itariki ya 26 y'ukwa 12, Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yanze igitekerezo cyo gusubika kwinjira kwa Ukraine muri OTAN nk'umuti mwiza ku Burusiya. Putin yavuze ko nubwo atazi neza ibikubiye mu mugambi wa Trump, Perezida Biden yari yagize igitekerezo nk'icyo ngicyo mu 2021 cyo gusubika kwinjira kwa Ukraine muri OTAN mu gihe cy'imyaka ishobora kuva ku 10 kugera kuri 15. Ati mu buryo bw'amateka n'ibihe, iyi myaka batanga yo kubuza Ukraine kwinjira muri OTAN ni akanya gato cyane. Agaragaza ko kuvuga ko Ukraine itazajya muri OTAN mu gihe cy'imyaka 20 nta kintu bimaze, kubera ko iyo myaka n'ubundi nishira Ukraine izajya muri OTAN n'ubundi Uburusiya bwisange burimo guhana imbibi n'ibihugu by'abanzi. Ibiro ntaramakuru bya leta y'Uburusiya TASS byavuze ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Sergei Lavrov yashimangiye ko Uburusiya butishimiye bimwe mu bitekerezo Trump yatanze ku mahoro muri Ukraine. Lavrov yaravuze ati ntabwo rwose twemera ibyo abahagarariye itsinda rya Perezida watowe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangaje, harimo no gusubika kwinjira kwa Ukraine muri OTAN mu myaka 20 ndetse no kohereza ingabo zo kubungabunga amahoro z'Ubwongereza n'ibihugu by'Uburayi muri Ukraine. Yongeyeho ko kugeza ubu ngubu Uburusiya butarabona ibimenyetso bifatika by'umugambi w'amahoro uva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
ku bijyanye no gukemura ikibazo cya Ukraine. Lavrov yavuze ko kugeza Trump arahiye ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa mbere, ubuyobozi bwa Biden aribwo bwonyine bufite ububasha bwo kuvugana n'Uburusiya. Gusa yavuze ko Uburusiya bufite ubushake bwo kugirana ibiganiro by'amahoro na Ukraine. Ku wa kane, Perezida Vladimir Putin yavuze ko Uburusiya bwiteguye ibiganiro by'amahoro na Ukraine, bikaba byakorerwa muri Slovakia. Ibi yabitangaje nyuma yo kwakira Minisitiri w'Intebe wa Slovakia Robert Fico mu biro bye bya Kremlin. Fico azwiho gushidikanya ku nkunga ya gisirikare y'ubumwe bw'Uburayi ihabwa Ukraine. Yahuye na Putin muri iki cyumweru, bigaragaza ubushake bushya bwo kuganira ku mahoro. Dore icyo abasesenguzi bavuga ku mikorere ya Putin. Timothy Ash ni umushakashatsi muri gahunda yahariwe Uburusiya n'Uburasirazuba bwo hagati muri Chatham House i Londres. Avuga ko Putin icyo arimo gukora uyu munsi ari uguterateranya ibitekerezo gusa, ariko ubundi ngo arashaka amasezerano y'amahoro. Ash yabwiye Al Jazeera ko Putin azakomeza gukina umukino nk'uyu nguyu mu gihe cyo kwitegura ibiganiro. Azakomeza kwanga buri kintu cyose, ariko ngo arashaka amasezerano y'amahoro kubera ko ntabwo yashobora kurwana intambara igihe kirekire kubera umubare munini w'abasirikare bamaze kugwa ku rugamba. Ash yemeza ko niba Trump ashyikirije Putin amasezerano yemera ko Uburusiya bwagumana ubutaka bwa Ukraine bufite mu maboko uyu munsi nk'uko Vance yabigaragaje, Uburusiya rwose ngo bushobora kwemera aya masezerano. Yongeyeho ati Trump ari mu mwanya mwiza mu gihe Putin ari mu mwanya woroheje. Trump ashobora gushyigikira intambara by'igihe kirekire kubera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirungukira cyane mu kugurisha intwaro, kandi nta musirikare wazo n'umwe urimo kugwa ku rugamba. Dore icyo Ukraine ivuga. Donald Trump yahuriye i Paris na Volodymyr Zelensky ndetse na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ku itariki ya 7 y'ukwa 12. Nyuma y'iyi nama y'impande eshatu, Donald Trump yabwiye New York Post ko Zelensky ashaka guhagarika intambara, ati arashaka amahoro. Ati ntabwo twaganiriye ku bintu birambuye, ariko icyo nzi neza nuko ashaka amahoro. Uko byari bisanzwe, Ukraine yari yaramaze gutangaza ko amasezerano y'amahoro agomba gushingira ku kubuza Uburusiya kwiyomekaho ubutaka bwa Ukraine, harimo na Crimea yigaruriwe mu 2014. Gusa Ukraine yaje koroshya imvugo kubera ko mu kiganiro kuri Sky News cyatambutse ku itariki ya 29 y'ukwa 11, Zelensky yagaragaje impinduka mu buryo abona ibintu. Ati niba dushaka guhagarika intambara, tugomba gufata ubutaka bwa Ukraine buriho ubu ngubu tukabwinjiza mu gice kiri muri OTAN. Ati tugomba kubikora vuba, hanyuma kubirebana n'ubutaka bwa Ukraine bwigaruriwe n'Uburusiya, Ukraine ishobora kuzabugarura mu buryo bw'ibiganiro. Ibi bishimangira ko Ukraine ishobora kuba yiteguye kuganira ku masezerano yo guhagarika intambara, ariko gashimangira ko igice cy'ubutaka kiyobowe na Ukraine uyu munsi kitafashwe n'Uburusiya kigomba kurindwa na OTAN. Dore icyo Zelensky n'abanyamuryango ba OTAN bavuze ku masezerano y'amahoro yatekerejwe na Trump. Uyu Timothy Ash wo muri Chatham House yavuze ko guhindura imvugo n'ibyifuzo kwa Zelensky kubirebana n'ubutaka bwa Ukraine Uburusiya bwigaruriye ari ukwemera gutanga ibintu byinshi. Avuga ko icyemezo cyo gutanga ubutaka bwafashwe n'Uburusiya kigomba kwibanda cyane ku guharanira ko Putin atazongera kugaba igitero kuri Ukraine. Ibihugu bigize OTAN byemeje ko Ukraine iri mu nzira idasubira inyuma yo kwinjira muri uyu muryango, ariko biragendera kure cyane kuyakira mu gihe intambara n'Uburusiya itarahagarara. Itegeko remezo rya OTAN rifite ingingo zivuga ko igitero kuri kimwe mu bihugu binyamuryango cyafatwa nk'igitero kuri byose, bityo ko biba bigomba kugitabara. Kwinjira kwa Ukraine muri OTAN byaba bivuze ko intambara n'Uburusiya yaba intambara y'umuryango wose wa OTAN. Iyi ni nayo mpamvu ibi bihugu bidashaka kwakira Ukraine mu gihe iyi ntambara itarahagarara, kubera ko byaba bivuze ko OTAN ubwo yinjiye mu ntambara n'Uburusiya. Zelensky yagaragaje ubushake bwo kuganira ku kwinjira muri OTAN
ariko Ash avuga ko atakwemera gutanga ibirebana n'umutekano wa Ukraine. Ash yaragize ati Ukraine igomba kwishinganisha ku masezerano yari yo yose kugira ngo Putin atazongera kuyigabaho igitero. Ibyo bishobora gukorwa binyuze mu masezerano y'umutekano hagati ya Ukraine n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, cyangwa bikanyura mu buryo bwo guha Ukraine ibikoresho byose ikeneye kugira ngo yirwaneho, nk'uko bigenda kuri Israel cyangwa se Korea y'Epfo. Kuba Putin asaba ko ibiganiro by'amahoro bigomba kubera muri Slovakia, kandi Slovakia ikaba ari kimwe mu bihugu bitumva iby'inkunga Ukraine ihabwa, bishobora kuba bigiye gutera uguhangana hagati ya Zelensky na Slovakia. Muri iki gihe ubushuti hagati ya Putin na Minisitiri w'Intebe wa Slovakia Robert Fico bwagaragaye ubwo Fico yasuraga Moscow. Kuwa gatandatu, Zelensky yashinje Fico gufungura umurongo wa kabiri w'intambara y'ingufu kuri Kiev abitegetswe na Moscow. Ibi byaturutse ku masezerano yo gutanga gaze y'Uburusiya ikanyura muri Slovakia, Moldova ndetse na Hongria, amasezerano arimo kurangira ubu ngubu. Iki kibazo cy'ingufu kirarushaho gutera kutumvikana hagati ya Kiev na Slovakia, mu gihe Ukraine ihanganye no gukomeza gushaka ubufasha bwo kwirwanaho mu buryo burambye. Ibi byose birimo kuba mu gihe Uburusiya butiteguye gutanga agahenge n'umunsi n'umwe, kubera ko nk'ubu kuri Noheli Uburusiya nabwo bwarashe kuri Ukraine. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko igitero cy'ibisasu bya misile cy'Uburusiya muri Ukraine cyagabwe ku munsi wa Noheli ngo ari igitero kigaragaza ko Uburusiya budafite ubumuntu. Leta ya Ukraine yasabye ko hagabanywa ikoreshwa ry'umuriro w'amashanyarazi mu gihe Uburusiya bwagabye igitero gikomeye ku bikorwa remezo bitanga amashanyarazi bukoresheje misile ziraswa mu ntera ndende zo mu bwoko bwa cruise n'izo mu bwoko bwa ballistic. Perezida Zelensky yavuze ko buri gitero kinini cyose kigabwe n'Uburusiya kigira igihe kirekire cyo kugitegura, nta na rimwe kiba ari icyemezo gifashwe by'ako kanya. Nta mahitamo agambiriwe, atari amahitamo y'aho barasa gusa, ahubwo n'igihe n'itariki barasiraho. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yahisemo ku bushake kugaba iki gitero ku munsi wa Noheli. Perezida Zelensky yahise avuga ko nta kintu na kimwe kirimo kubura ubumuntu kurenza ibi ngibi. Misile zirenga 70 zirimo na ballistic ndetse na za drone zirenga 100 nibyo byarashwe muri Ukraine kuri uwo munsi wa Noheli. Ibyagambiriwe n'urwego rw'ingufu z'amashanyarazi. Birasa naho Uburusiya bukomeza kurwanira ko Ukraine ijya mu kizima. Zelensky yavuze ko imibare yibanze igaragaza ko abarinzi ba Ukraine bashoboye guhandura misile zirenga 50 hamwe n'umubare munini w'izo drone, ariko yavuze ko bibabaje cyane kuba hari izashoboye kurasa aho zari zigambiriye. Yavuze ko mu turere twinshi umuriro w'amashanyarazi wabuze, ariko ko abakozi bo mu rwego rw'ingufu bakoze cyane kugira ngo umuriro wongere kugaruka. Yashimye buri wese urimo gukorera igihugu muri aka kanya, by'umwihariko abari ku rugamba. Ati ikibi cy'Uburusiya ntabwo kizamena Ukraine ndetse ntikizagoreka Noheli yacu. Bamwe mu batuye mu murwa mukuru Kiev bagiye kwikinga icyo gitero ahategerwa za gari ya moshi zigendera munsi y'ubutaka. Birasa naho Uburusiya butiteguye guhagarika iyi ntambara igihe cyose ibyo busaba bitemejwe ko bizashyirwa mu bikorwa.